Limarija Šišić Cazin. Sa 15 godina iskustva u poslovima građevinske limarije i 3 godine postojanja i rada firme Limarija Šišić iz Cazina, to jest Ćoralića, postala je prepoznatljivo ime po kvaliteti svojih usluga, što dokazuje i veliki broj završenih poslova kao i opseg poslovanja koji je proširen izvan Unsko-Sanskog kantona, to jest ova firma trenutno posluje na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine. Veliki broj poslovnih partnera, klijenata i završenih poslova dobar glas o firmi Limarija Šišić brzo je proširio i zato ova firma uvijek ima unapred dogovorene poslove. Limarija Šišić iz Cazina u svom sastavu ima zaposlenike sa velikim iskustvom, a prilikom rada koristi materijale renomiranih proizvođača, a građevinsku limariju ugrađuje po najvišim propisanim standardima. Ozbiljan pristup poslovanju i prihvatljive cijene ovu firmu čine različitom od ostalih i uvijek je postavljaju korak dva ispred konkurencije. Limarija Šišić radi apsolutno sve poslove iz domene građevinske limarije i za sebe ima veliku referencu listu završenih poslova, bilo da je riječ o poslovnim prostorama, kućama, zgradama ili halama. Stalna čežnja da na tržištu bude bolja, uspješnija i konkurentnija i da iz dana u dan pravi što bolje poslovne rezultate, firmi Limarija Šišić iz Cazina daje status trajno rastućeg brenda Unsko-Sanskog kantona.